O le mai aso nei o se mai aso sili o na paia. Pea tātou mawhawhau ai na sā na tuanai o na sā o na upama. Lea wa tātou o mai ai nei mai aso se iau mai nei tai ao. Manatu leo matala uma whakawhaitau la mai nei tai ao. Ai se na ngona e tangata le tāua o le nei aso. O le autu o lo iai tono le tusi whaitau aso i tai ao. Whapea, o le alofa i le mawai. O le alofa i le mawai. E te sua i le salamo e tōs fuku ma le tōs fuku ma le ono. Ala watu kau le ama fuku ai. Salamo e tōs fuku ma le ono whai liba ya se whaata o e whai upas full martas a whai wabawa na utusi se i e mea tato whai tau mai ai whai upa liba se whaata o e whai upas full martas i ia ui salamu whakakon salamu e tōs full ma le ono whai upu e lima se whakata whai upas full martas Praise the Lord. Mahaya tatu kutusi leitaya. Ia le tu. Ile whaiupa e fitu. O te whia mai au si manatu mo tātou le leitaya au whai mai. Le atu ai. Ua ma eo lo walofi. Ai whai mai le tātou au tu le tusi whaitau asu. O le alofa e le mawai. O le salamu o le tangata o tāwita. O le salamu o le tangata sa iai puapuanga, sa iai whaimata. Ai whaitau ai tusi lea tāwita. Sa whiatara noa ai le tusi a le isai ai lipas fulu maratonu. Pei o na masani ai tātou. Nanga o ina o iai tala ama o puapuanga o tātou misia. I le tusi a mātaio ma reko lukai o anu. O nai ai umai nā, ese uma rātou au maiga. I whasarai o tātou walimu i Jesu Kirisi. E le tusi ngā Isaia lonu tāu pe rimas fulu maratonu. Nai ai le whaipura na ruane ngā te manao asi o tu whaitawa mai whapu. Isaia rimas fulu maratonu whapu. A whai wa maua whakore tātou whaitau mai. Isaia lipas fulu maratonu whaipura. Na tupu ai o ia e pei o se tātou ui o na nono. I pei o le pungai o le nungu na wati. Le au le lei pe la le lei o ia. A tātou mama ai a te e le aiso na mata o fie. Ina ia tātou mana na o ia te ia. E manino ale hupo le tusu mai.
Fai mai le oia pe au le oia. Ina ia tātou mana nao ia tēra. Fai mai le tana tuspa ia o ino sia o ia ma tūna fo ina. Ia e noa leo tā ua le whakatau le tana. O le tafe pōma ma le tafe a. O tā mea umai fai. O lewa tā whakatau ia tēra. O le tā alama whasatau ia tēra. Whasatau ia tēra. Aisia. Nanga o lea lofa o lea tua i le mawhai o le mabai. Nanga o oe maa o le matai sau o lea tua wa uma na ia whausia le le. O le ana mawhai na ma toe sau ai o ia i le whea mai fau na ia toe sa ini oe ma whaona oe. E le manao ia lusi oe le tamata tuai. Le tamata na whau le na whorima. Le asoi. Tātou ti manatu. Ia e ma fau o loto o nama le aso. O le aso fwere nei o le aso whapitoa o aina. O te whai o aina le aso nei o le aso le whale leina. Masau ai e su e whai le whale leina o aina. O le atara sa taulo o le atara le alofa ai ma ai ane le na au bi e sau mai ma o le alofa tu sa o na o le atua ia te tātou. Ai va ai le la alfa la o le lofa nai la tele pe o fil vai ai le Yohane tonu fai o su mari o au ba o fa pe na na lofa vai o le tua ile la la ele la saboa ele la para ele la fit tangata uba na o le la o tangata uba na fai pe le tua praise la le fai vai le tala misa fai vai le la le o ia pe au le ina ia tātou bana nao teno ta mata ke siano wa mata o na musu le Yesu lea teno ta mata sa to tono o fa o tanga o mata na musu le Yesu lea ale o toi fa manatu mai le tama na tusu bai a le tai au pe o tātou toi fa manatu winga le paliu o tātou ani o Yesu Keriso, o le taiao le nei o le taiao o le whale le. A whai o Yesu mua mese inga tō ainga o uso o tō whawhine, po sesi tamata o te manao ia te oe le taiao le nei o le taiao o le whale le. Na whio mai Yesu e whai le whale le ngā le tamata, tonu o ainga. E le sau fua Yesu e mai o na ora. Na sau o ia i la mea ia te oe la mea ia te au le tamata. Ai ma fau ai pe atatou ma fau ai le tai. A bata mai ai o fasa tau o tatou e Yesu Keriso. E te nei whia ai. O te nei whia ai. I lau pō, o lau sasa, o lau kiki, o le whiana, o tā huata. Aia, le aise tana, le aise rangana, na le ago wa pau, aise wa. Nanga lai sau e whātau nuu le polo bisi ma ua na whainu o tawai ate. Wa sau e to togi tāna, e le to togi a tā ua ni tupe, le to togi a tā ua ni aua boni a rio, ai na to togi tā ua, le toto tā ua o Yesu Keriso. Le toto na masaa mai o na tino. E le ma whai e se tangata o na ave no na tari, pe ave so na ano pele to atasi e osi le utama. E le ma whai. E a whaoe pia mai natu o lo watari i lea o whatauna. E le ma whai. Tata le ma whai o na tani puapua. Ai ane ano pele to atasi o tato wani o Yesu Keriso. Fai mai le tana i ano le tupa. Lo tamai. Ai si au e tu la fai mai ai ate. Te fai mai na yore na au. Aua ni fai na loto. A ia fai na lo fina. O le tangata e sau e ofo a toa na o ustai.
i le polomisi na whaia no tabai ate. O le tai auri, e te nofo a ma whawhawha. A whai wa e te tama mau na le atua. A whai wa e a mata na toe whili wa ina lo ma whawhau. Te mana o whai noa ia te oe le tai auri nei, o le tai au pito sili nei o na tā ua ia te oe e te toi whapea tuai i atua, le atua wau le nei boe. Praise the Lord. E manatu pāpā i tamata i aso, ai awani o tātou i loa o le aso nei sa tamu i lai, te na matuai, fisasa tomi ai tātou o Yesu Kristo. O tātou wa asa, leo wa umana apu o tātou o Yesu Kristo. Mai ele aise tātou wa beto, a oi a leo a mai a te tātou na nā beto. Praise the Lord. Tele o aso. Wa tātou me whina fua i tele o aso. Ia tātou loa nei, ia tātou te whaasa tamu o tātou ani o Yesu Kristo. Olo ne whaamahano le isi osu, olo futua le isi osu, nāua e futua le tātou ani o Yesu Kristo. Aua foi no tātou turia i sa, o isa. A e la mona ri ati oe le i o le olo, anu i ai, whai whameleka. O le tai au o le whameleka. Pea na moni ai le moni mau le tai, ina wa langa le panto. Pai mai a e a fio i no ma, pana tua mai a. O e alama whaapia i ao mai pō i atu. Fia ni taimi o lo tui mai ai le atua i a te oe a te o tami a te. E te le fi alama i le alama le pamutara. A e fia no mano mana tua mai a. E te fia anu le parataiso o wana sauringa e le atua mo oeba. Hallelujah. Awana i bahaya te tātou le sasa. Le pale tui na yo nao. I le tau o lo laitu. Ai alu na tino na sai ia, vai a malus. Ai le aisi na. Le aisi. Vai na upu. Ia wha mākaro atu ia te ingato. Ina walato le loa na mea walato whai. A whai o iaisa isi, e kai au e loa, ai te leo. Mai e whaisina kua wasinisi. Le tala nā te manao ia te oe e tai au nei tu. Ia e whaamangano atu ia te ina tō. A wāwala tō le noa na mea wala tō. Whaamangano le sio uso tamata. Nā o le aso le nei, o le aso le whale. O le aso le whale nei ngā o le aina. Pei o na iai nei tai, o le alofo o le atua, e le mamai. E mamai le alofo o lo uso, e mamai le alofo o lo tangata, e mamai le alofo o la wo i ati oi. A o le alofo lea na whaatino ina le nei tai au, e le mawhani o na ese le alofo.
E iai taimi e te soromuli ai ma le tamata lea, e iai taimi wa e whapea I folo wa whauwhau, o te le tonu na o le Yesu lea, ai aua nei ngano I ate oi, pe ona whai mai na whioma le atu, e rofa ai Yesu le ate ai. Praise the Lord. Ai ngā le atu. Aua nei ngano, e rofa le atu. Na tātou o mai me aisi, a wa tātou maua mea aisi, ona o le alofo le atua I a teki tātou. Nei taia, I e mā natu ma mawhai nei taia. I le tau lama e tasi kai afi, ma sau nia o tātou waro peno Yesu Christ. Tui nā tuaino nao, e suia ia, o tā ua tamata amasa. O le tai au whare o le tai au whare. Wharenga, noa eina, sa uo, ai le kata whore, o se uso o ua isi. Whaile le tai au whamonia, tai au whamonia. Whamanu ia tele mai mea tua, e le nei taia. O le lofa, e le mawai, o le atua le te tatu. Whamanu ia tele le atua le nei taia, o na le suwafo Yesu Kirisu. Amen e maana, tua tuta tuteta.